Müderris abi bilen Gülnar apa, şulay Rezide apa, koşula Rifkat abi bilen Miloş apa, hem İlşat abi bilen Rezine apa. Aytayız, birgelep çıgabız. Birgelep çıgabız. Ушилерге унакадан bizler için damgalı. Бәхетле булыгыз, гомерегез бәхетле, бәхетегез гомер булсын. Сау сәламәт булсын. Сәламәтлек булса барда булдыралар. Бәхетле. Бәхетле булыгыз. Бәхетле. Туйлар була, бик күп төрле була. Сабан туйлары, була бәбәй туйлары, була тагын әллә нинди туйлар. Шул туйларның түрендә Ринат белән Лилия туйы ята. Шулай булгач, бүген сезнең өчен, сезнең туганнарыгыз өчен, безнең өчен бәхетле һәм шатлыклы көн. Сез яңа тормышка аяк бастыгыз. Җирдә икмәк, күктә кояш мәңгелек булган кебек, бер-берегезгә булган сөю хисләрегез мәңгелек булсын. Бер-берегезне яратып, хөрмәт итеп яшәгез. Шушындый мул тагын әзерләүче, сезне тәрбияләп үстергән, бүген шушы олы тормыш юлына озаткан әти-әниләрегезгә дә рәхмәт әйтәсе килә. Аларны да яратып, хөрмәт итеп яшәгез. Үзегез кебек матур кызлар, батыр уллар үстерегез. Сезгә иң изге теләкләребез, ак юллар сезгә бәхетле булыгыз. Ринат Лилия. Туй балдагының алтын нурлары тормыш көзгезне бизәсен. Күңелегездәге сөю хисе бер качанда бүрексенмәсен. Бәхетле булыгыз. Бәхетле булыгыз. Қолдан қолға ерейік, қапшықтың ырғытмағыз, зинхар, рюмкаларыңызны иденге түсіріп ота көрмейік. Аты төләтелер тегіндегі апайлар. Әйе, қапшық ері-ері, музыка тоқтай, кімді қала қапшық, шул ала записканы қан оқиды. Оңашылды ма? Кеттік, музыка. Әйе, Яқ жібересі келме яны. Әйе, бір записка алабыз, оқибыз нәрсе жазылған мегенанда. Әйе, қызлар кеуге шыққаш нәрсе жоғалтады. Кім неше ойлайды? Мында? Міне сен өзің нәрсе деп ойлайсың. Әйтәлі? Түп ертін жоғалтады тағын. Фамилиясын, конечно, сіз нәрсе ойладыңыз. Дұрыс. Әйдәз бұяқа кетті қапшы. Хоп. Әлі да қалды. Әйдәні бірін ал. Әйдәні өзім әйтіп берем аңлашылмаса? Асылынған, салынған, аңа бүтін қызлар да ялынған. Нәрсе екен бұл? Орындық. Өз орындық асылынған бәлді. Асылынмағанда, асылынмағанда. Көзге түгел, но чуть-чуть близко. Асылынған, салынған, аңа бүтін қызлар да ялынған. Исірек мужик дейді. Но вариант возможен, конечно. Бұлғалы, көзге түгел. Бояқлар чекті бөлі. Асылынған, салынған, аңа бүтін қызлар. Қызлар нәрсеге ялына? Ойлап қарайық әлі? Қызлар нәрсеге ялына? Что любят девушки? Что? Чеш? Чеш yanında ol. Чеш yanında ol. Ақа! Аплодисменты. Финалист біздің
Var mı öyle numarlar? Yazam değil. Eye, mene bu yaktan jiberemiz kapşıkны. Şulay yok kapşık var ha. Ay sen gene kaldın bitirdi sabi. Ayda давай. Свидетельщик bizga elakta bir zapiski. Нәрсе екен анда, өзің болушың әлі? Қатын қызның салқын қыралы. Боса нәрсе екен? Сковородка есть вариант. Близко, но не то. Нишік? Скалка? Исімігіз нишік? Үйленген бі? Но скалканы әләккені бар. Біле. Значит, біле бұл мәлі. Кеттік қапшық алғатаба бара. Әйе бір записканы алып оқайық. Әйе, сіз неделік отылар береді дегіз, президент болсаңыз. Ойлап қарайық әлі. Ничего деп кім етті? Дұрыс айтты. Мен тағыларға әлі оты бермесейім. Нәрсе аяқ болған мекен? Әйдәгіз болушам? Аш болса ятып тұра, туп болса басып тұра. Нәрсе мекен бұл? Нәрсе мекен бұл? Аш болса ятып тұра, туп болса басып тұра. Кім біле? Подсказка. Әйтеме подсказка? Қыға башлана. Я, олай бір түгіл абы. Зірәктесі. Ақырғы харфын айтайым ма? Ақырғысын. Тоже қыға бірді. Нәрсе алыр? Kulak? Kulak işip tuq kola alayım doğru. Kırsak. Başti no nito. Kodak. Mine biz küskünü avullarga nersege koytabız. Yok. Küskünü sentябрь da o. Kartoşkını nersege tuturabız. Kapşık, конечно, молодцы. Ayda. Халактың бет. Әйдә тағын біріне алып қарайғаны бар ма әлемді запискалар? Бар. Нәрсе деген? Секіріп міндім, тирлеп піштім, арғаш түштім. Нәрсе мекен бұл? Секіріп міндім, тирлеп піштім, арғаш түштім. Ләуке? Ләуке может быть, но не то. Кім біле? Бақа? Бақа тирлей мұсың? Бақа вечно тирлеу, вечно мокрый. Кім біле? Секіріп міндім, тирлеп піштім, арғаш түштім. Білмейсіз ме? Всадник, но без лошади. Железная лошадка. Велосипед. Правильно. Сізге 2 билета, хатидарис нарисует. Лошадка, ну, не то, но велосипед. Біздің қапшық кетті. Әне қызларымды жіберсін. Әне бұяққа емесің бі? Вот. Бар ма екен әне запискісі білмейм? Жизни қарайым әлі бар ма екен? Сосын меға. Заказ біле кетіртті кешін. Ол қатын қыз итінің отапшы. Фәледе, Закерия, Камиле, Грина, Sürdevse, Sakine, Ayşe, Min Ayşe, Zakırcan. Жизни, қызларыңның исімлері де исімде қолмаған бек. Ат қазанған бабник деп қошабыз еме. Güzel elekledik bey. Güzel yapay. Қайтқаш разберешься еме. Kişki oyunlar, kişki oyunlarda kızlar jırıy, bina tanıştığı özürler. Hey, sol oyunda kişki oyunlar, kızlar jırıy, mıhlana kömür.
Üzü karmın sayıday kızlarına tanıştı gel Soğuyunda kişki uyudular Kızlar jırgıy mağlana kögel Üzeklerini üzü karmın sayıday kızlarına tanıştı gel Üzeklerini üzü karmın sayıday kızlarına tanıştı gel Kızlarına tanıştı gel Kızlarına tanıştı gel
Yo, ikki o'ynaymiz, birgalashib chiqamiz. Әлі келіп жетмеді. Аяғын похожды. Әйдәгез, достар, кімдер біздің әлігіне әйдіп кетті біздің Равиль апа, Зифар апай, Гүл апа, Эльмира апа, әйдәгіз. Эльмира апа тоже. Рахмет екенсіз. Құттықтадық ма біз? Құттықтамағымызда әйдәгіз шығамыз, ұялып тұрмаймыз, сізді шақырып қаламыз, күтіп қаламыз. Біргелешіп тәбриклерге. Ринат и Лилия, сіздің той күнлеріңіз бен бәхітлер, шаттықтар, сәттілер дейсін, Аллах Тағала сізге. Бәхітлі боласыз, сіздер әйтіп, өзіңізге сұрау білсеңіз, бәхіт бұл өзіңізден келеді. Бір-біріңізге турылықлы болып, бір-біріңізді яратып, сүйіп, яшасаңыз, бәхітлі боласыз. Бақсы ешсізінде. Балалар, матур-матур, балалар өстеріңіз, шайына шақырға ұнтмағыз. Дүниялар тыныш болсын, исән сау болып, бітініміз, бітін қонақлар, бітін кішілер, бітін туғанлар. Вот, шу сізге тілек. Біргелеп, қойда біз шығамыз, құттықтамаға болсақ сізді шақырамыз. Сіңлік әштәрді шулай қошылыр, Алия, Лилия, қойда біз құттықтамаға болсақ шығайық. Құттықтамаға болсақ енді шықмаймыз. Қадірлі бәқітлі кішілер бүгінгі Ринат Хамдилия, Мұрат Хам сіңлік әштәрді сіздің бүгін бек зор күнігіз, түнігіз, сізді мен шул күнігіз түнігіз біле қатылайым. Сізге бүгінгі бәқіт, шағлық, ең біріншіден сәлемәтлік тілейм. Сәлемәтлігіз болса, сіздің Алла білса тұрмышыңызда баршылы болашақ. Өзіңіздің сақлағыз, сәлемәт болыңыз, һәм бәқітті болыңыз. Ошы, брат, сіңгер, ошы. Молодцы. Бәқітті болыңыз, бір-біріңізді яратыңыз, тұрмышларыңыз оңышлы, һәм бәқітті болсын, жарай ма? Венера апаңызға беремін. Ринат, Лилия, бүгінгі күніңіз білән құттықтаймын. Бүтін матур сөздерге қосылам. Бәқітлі болыңыз. Ринат, Лилия, бұл шаттықлы һәм мустақил күніңіз мен сізге тәбрик етемін. Сізге бақыт, шатлық, сәнлік, саулық. Бір-біріңізді яратып яшайсыз. Дорогие Ренат и Лилия, поздравляю вас с вашим днем рождения вашей семьи. Желаю вам огромного счастья, океан здоровья. Берегите друг друга, любите. Счастья вам. Çiçekler sizin toy hürmetine, merhamet sizin kavuşturdu, Allah deyip bekletti. Жылы böyle uçağında siz hazır мәңгі ikiniz. Her mezgilinin kadrini bilip, seyilip yaşayınız. Sıklandırıp, matur otunu tıyıp, yaşamının kadrini biliniz. Matur böyle kırıp da tuğulta, beket şatlıkta kırınız. Beketli bulunuz. Ринат, Лилия, мен сізні кішкене ғаилә тууыңыз белән тәбрик итәм. Сезгә озын гомер, шатлык, бәхет телим. Шулай итеп, тату гына, матур гына яшәгез, бер-берегезне кайгыртмагыз. Бәхет телим. Ринат, Лилия, той келегіз белән құттықтаймын. Кішілер еткен сөздеріне қосылам. Біз әлі ешіп қалмаған, нәрсе екенін білмейміз пока. Көбірек кіші еткен сөздерін тыңдаңыз. Сол бақытты болыңыз. Бұндай күн нәрселер, сіңлік әштер мен подругалар шылаймен. Подруги, сестренки, родные. Біз бір микрофонды ештерге береміз. Ештер, қазір біз сіздің білән әзірек аралашып аламыз. Біздің ойыншыларға келгенде кімдер соңалар? Oyuncular bizden kızlar, yigitler bizden knopkalar. Oyunun ismi indi o kadar melodiya. Şu oyunu hazır tezgine oynab ketamiz. Agar da qizlar, men sırauğa javobini bilasiz ekan, knopkaga bosib olasiz. Knopkalar
сигнал шығара. Сигналның тауышын қазір нинди екенін ишетербіз. Егітлер, сізге башта сұрау. Кнопкалар сөйлеше бермей, конечно, но ойынны башлағанша сөйлешіп қалыңыз. Сіздің яратқан хайуаныңыз Аяз. Любимый животный, менә любой. Мәші. Яхшы, мәшілердің тауышлар шығара. Отлично, алқышлар Аязда. Там исміңіз қамырға. Рафаэль, яратқан хайуан. Эт, менә мәші янда. Эт, Рафаэль, таңыңыз. Отлично, шеф, алқышлар. Алмаз, әйме, алмаз. Давай, таңыңыз сенің яратқан хайуан. Балап. Уа, балап. Мен мұны күткен еді біз. Айя. Но, Рафаэль, бала қолымда қазір тауышлар шығына отырам деп ойлып көрме. Сіздің ортаңызда басып тұрған иптәшігіз, тұрмыш иптәшігіз, подруга. Как вас зовут? Подруга Эльвира. Эльвира, каждый раз, когда вы будете нажимать на голову Рафаэля, Рафаэль будет издавать только звук. Балап, балап, хорошо? Алмаз, да и алмаз. Алмаз, давай. Балап. Во, мы нашли паузу, балап. Балап, молодец. Там бір тапқа исміңіз. Радик. Радик, давай, яратқан хайуан. Қуян, мына бейті, балаптан да шабырақ қуян бар біздің. Қуянлар нинди дауыстар шығар екен. Қазір бешеный қуян, бешеный. Во, әгер дамды дауыс ешітсәңіз, ауылға қайта достар, значит, бұл бешеный қуян. Хорошо. Біздің, значит, бар мәшебіз, етіміз, шолай ғынде бар біздің балығыбыз, һәм қуяныбыз. Менә шушы сигналларны сіз ұнытмаңыз. Сіздің ортаңызда тұрған қыздар, сіздің башыңызға басу белән, алар, значит, жауабын әзірләгәннәр дигән сүз була. Сіз башта тавышыгызны чыгарасыз, сигналыгызны, балыклар тавышларын, кроликларны, һәм кызлар җавап бирә. Әгәр дә инде җаваплар безнең туры килсә, яшьләр безнегә ярдәм итәрләр, дөрес дип әйтерләр, или юк дип әйтерләр. Һәм без башлап җибәрәбез. Уеныбызны һәм безнең беренче сорауларыбызга килгәндә, яшьләр безнең кайда таныштылар микән? Көчлерәк кнопкалар эшләмәй безнең, әйдәгез әле. Хорошо, отлично. Но кызлар безнең күрәген барыбызда беләбез һәм таныйбыз. Чирата мин конечно булат йөгереп йөргәнче сез утырган можеш дип җавапларыгызны. Программа кышкырып әйтәбез. Таныйбыз. Беренче җавап. Кайда таныштылар? Сейчас пока не отвечайте. Таныйбыз дальше. Ушел да, клубда, дальше. Кич белән дигез. Кушманда. Молодец. Ну ничего. Еще впереди все. Но дөрес җавап, яшьләр. Сездән көтелә. Дөрес җавап Кушманда, клубта. Кушманда, клубта сез барыгыз да дөрес әйтегез. Но это ничего. Шуңа күрә, безнең әле билетлар бар, сезгә бирәсе 4 штук. Ничәнче елны, в каком году познакомились наши молодожены? Басмасаларда мин басмыйм әле яннарыгызга. 2 года тому назад. Ничәнче елны, 2 года назад? 2000 ничә? 2012 дөресме? 10-нчы ел. Во. 10 дөрес, молодцы. Кто сделал предложение первым? Кто там понравился и так далее? Балык сделал. Арина, правильно? Хорошо. Любимые цветы, Лилияның яраткан чәчәкләре. Ничек? Лилия чәчәк дөресме? Дөрес. Яраткан эчемлеге безнең кияүнең Ринатның. Алаклар җавап бирә башлады. Газировка суы ди. Значит, балык су ярата бит үзе дәйме. Ессентөки 17. Во, дөресме? Ессентөки 17. Дөрес, молодцы. Гороскоп буенча Лилия кем? По гороскопу кто? Лилия. Дөресме? Дөрес. Беренче шурына безнең кияүне кайда эшләгән, кайда акча эшләгән беренче долларларын дип әйтик. Кайда? Стройкадагы нинди җаваплар? Акташта эшләде. Уян да яшәп башлады. Еңде кияү. Ресторанда эшләде. Ресторан Акташ стройкада. Стройка төзегән, ул ресторанны төзегәндер. Стройканың исеме Акташ. Официант булып? Стройкада официант, кирпичләр китергән. Плотник, әйме. Хорошо, отлично. Плотник булып ташлаган, барсын ташлаган. Молодец. Рахмат. Там без дәвам итәбез. Дөресме? Дөрес инде барсы да әйме. Любимый цвет, яраткан
Түссі біздің келіннің, Лилияның яратқан түссі. Ақтыз. Ақ, тағы. Қызым. Ну, дұрыс жоқ? Ешіл. Ба. Шулай, дұрыс. Қам біздің күйеуінің балаша қиялы, нәрселер турында қияланған ол. Қазір нәрселер турында қияланған. Zorlusu, тұрмышқа басып, жайда қырғаның қиялашындайды. Жоғын шықмайды ол, иленерге да. Иленерге ол ойларды, туыға шынды ойларына. Тұрмышқа басырға шындайды қиялары мен білдімін, мен айттым. Ба, молодец. Но, Куян біздің оқымыш. Еме басында білем. Сізге оқшының әкерек орныңыз білем. Срочно. Молодцы, дұрыс. Һәм инде біз давам итәбез чираттагы сорауларыбызны. Что любит готовить? Безнең Лилия ашарга әзерләгәндә нәрсә әзерли? Сәлам, кашык тагын. Ну? Плов пішірге ярата. Плов, солянка, дұрыс жауап? Жоқ, рагу. Ба, рагу. Яхшы. Ә менә безнең Ринатның яраткан бәйрәмнәре. Егетләр беләләрдер инде моны, конечно. Ну, кызлардан сорыйбыз. Потом. Ринат үзенең туган көнен ярата. Шулаймы? Тагын нинди җаваплар? Яраткан бәйрәме давай тыңлыйбыз, Радик. День влюбленных жаратау. Или Лилияның туган көне шулаймы? Шулай, молодцы. Яраткан дәресте Лилия менә мәктәптә укыганда нинди дәресләрне яратып әзерләгән? Кайсы дәресләргә йөргән? Математика, биология. Татар теле дөресме? Бөтенесе бөтен дәресләрне ярата шулай. Давайте менә дүрт сорау калып бара. Туган көне безнең Лилияның 14 декабрь, дөресме? Дөрес. Һәм туган көне безнең кияүнең Ринатның? Дөрес. Дөрес. Наизусть беләсеңме? Молодцы. Сколько детей планируют молодые? Бек көп, ну, ішәу пока жетіп тұрады елдер. Барсында сөйләгәннәр икән Радик Кайма яшьләр. Менә бит. Алкышлар, алкышлар. Безнең свидетельница бар, һәм Лейсан шулай ук бар. Безнең шулай ук дус кызыбыз, ике Лейсан. Бергәләп чыкканчы свидетельләргә соңрак сүз биребез. Хәзер чакырабыз Ленараны, Айназны, Алсуны, Лейсанны, Сирина белән Илнарны, Чулпан белән Рафисны, Шәүкәт белән Алсинәне. Илшат Фәнил. Әлегез, безнең калып барабыз, бергәләшеп сезне көтеп калабыз. Лилия, Ринат, бер-берегезне табып кавышкансыз, икегез дә нинди сөйкемле, күзгә күз карашып елмаясыз, бер гөл чәчәкләре шикелле. Бер-берегезгә ныклы терәк, иптәш, сирдәш булыгыз. Давыл яңгырларына бирешми, гел янәшә торыгыз. Котлы булсын туйыгыз. Сөйіп һәм сөйелеп яшәгез, бәхетле булыгыз. Лилия һәм Ринат, сез өчен күңелдән иң бәхетле көнегез белән котлыйм. Сезгә алда көнегездә ак бәхет, ныклы сәламәтлек, тигез, тыныч тормыш, саф мәхәббәт телим. Олы юлга сез чыгасыз бүген, бергә кушып ике йөрәкне. Юл алдыннан әйтик сезгә чын күңелдән изге теләкне. Мин телим сезгә аерылмасын тормыш юлыгыз. Гомер сукмакларын узган чакта адашмагыз, зирәк булыгыз. Бәхетле булыгыз. Ринат, Лилия, тәбрик итәм кавышу көне белән. Котлы булсын туйыгыз, озын гомер сүнмәс бәхет белән. Яңа матур тормыш корыгыз. Матур булсын алга көнегез, ак чәчәктәй бер дә шиңмәсен. Һәркем тормыш юлыгызны аяз күккә карап тыңласын. Ринат һәм Лилия, сезне ихлас күңелебездән тәбрик итәбез. Туйыгыз белән сезгә саулык, сәламәтлек, кырыштайлык, сәламәтлек телибез. Иңгә-иңне куешып, бер-берегезгә терәк, ярдәмчел булып яшәргә насыйп итсен сезгә Ходай. Күп итеп балалар алып кайтыгыз, Алла бирсәм, бәхетле булыгыз. Хәзер апа-Лилия, достым Ринат, Ринат енді сіз как раз юашан вақыттан бері достастық. Ринат,
Naşar yükle nasıl bir gebet jigit iliyesinde bir gebet bir güzellik var. Türkiye turasız sizge de başınızda zordan oğuşlar aile vakti görüp bizi teşekkürlesin. Yine şu kadar hoşlan. İnsan sağ selamet olsun. Sizni bugungi shodliklar, g'ayrat o'qiningiz bilan tabrik etamiz. Sizga salomatlik tilayman. Alloh turmush yo'lida sizga baxtli quvonchlar bilan sizga yurt to'la bolalar endi quvonib yashayotsin. Motorun so'zlaridan qo'shilib ketaman. Baxtli bo'lasiz. Qoya ko'rmaysiz. Aytınız, ben gitmek üzereyim. Ринат Хамдилия, sizni chin ko'ngildan shu motor bayramingiz, to'y kuningiz bilan chin ko'ngildan qutlayman. Sizga baxtda, shodlikda, mo'llikda, totuvlikda uzun-uzoq yasharga yazsin. Baxtli bo'lasiz. Rinat Hamdilия, sizga nasihatlarga bo'lasiz. Ko'pgina do'stlarim degan shekilli tuğanlarım ko'pgina tilaklar sizga tilaydilar. Eng muhimi umr yo'lida sizga atiy anilaringizning kengashlarini ting'nab borg'iz endi. Al sizga albatta endi noshar so'zlar, noshar kengashlar bermaslar. Ham qirishdan aniq salomatlik sizga qo'shib turaman. O'ydirsiz. Ondan so'ng ko'pita bolalar sizga qayg'u xatar ko'rmishadi. Bolalarni baxtli ko'rgiz. Mening tilak shu sizga. Tut aytmaymiz. Aytamiz. Bir-birinizdan topib ko'rishgansiz, ikkingizda nindi sekilli, ko'zlaringiz qarashib, yilmayasiz, bir shashaqlar shekilli. Bir-biringizga nafrat tilab, iptash, sirdash bo'lasiz. Zamol yomg'irga berishmay, gul yanashar va qutlu bo'lsin deymiz. Yaqin do'stim Liviya, Rinat, sizni chin ko'ngildan shu g'ayla qurgan kuningiz bilan, to'y kuningiz bilan qutlayman. Sizga g'ayla baxti, g'ayla tinchligi, g'ayla immonligi tilab qolaman. Bir-biringizni yaratib, bir-biringizga tirak bo'lib, nendagina og'ir vaqtlar bo'lsa-da, ularni har vaqtda birga yengib chiqib, bir-biringizni yaratib yashaysiz. Amin. Motor bolalar, o'zingizga ishongan bolalar qaytarga nasib bo'lsin. Shu do'stlaringizni bir qachon unutmaysiz. Hozir g'ayla qurdik, biz ikkovgina edik, bizni unutmaysiz, bizga shiltiratdingiz. Biz har vaqtda nega yordam kerak bo'lsa-da, yordam etagazlar, biz baxtli bo'lamiz. Rahmatli ko'ngildan ekan sizlar qutlog'lar yong'iradingizlar. Ham endi biz qutlag'andan so'ng bilamiz biz shunday tartib ayman. Biror o'yin o'ynaymiz. Endi o'yin o'ynab turmaymiz. O'yindan so'ngra o'ynaymiz. Hozir bir biy ko'rsatik ala yoshlarning ko'ngillarini ko'rib, lezginka, горячий, жгучий танец. Балыйны qo'yamiz da yigitlar, qizlar, поехали! Кто-то стоит в чусе, у нас еще остался один билет. О, он едет. Двигай. Поехали. Конечно, стоит ауыр aylanib deymiz. Молодцы, barimizni молодцы. Alqishlar. Men turg'ayimda seni baxtimda. Men xonanda seni qo'limda. Sen meni yo'qolsam da, adashsam da, qaytar yo'limda. Yarak jide qaytib jituem, yelek
Rahmat bek zo'r. Rahmatli bo'ling'iz yoshlar. Rahmatli bo'ling'iz. Ham do'stlar, tug'anlar qutlog'larga mikrofonni olib qutlog'larga tabriklarga chiqamiz. Bizning Rafael Aysulu, shuningdek Ilnar, Gulnaz, Oliya, Rishod, aydagiz, Rinat, yaqindan kelgan tug'anlar, do'stlar, nikashlar. Apa, sizni avval men sizni to'yingiz bilan qutlayman. Qutlu bo'lsin to'yingiz, kishga o'rnak bo'ling'iz. Manga birga bo'lsin turmushdan yo'lig'iz. Tabrik etamiz sizni bu kun bilan. Bir-biringizga yaqin bo'ling'iz. Uzun umr, sunnas baxt bilan yangi motor turmush quramiz. Молодец! Alkışlar sizlere. Молодец! Papa, İzni abi, sizni qutlayman to'yingiz bilan. Молодец! Rinat Liliya, sizni bu istalik o'tkaningiz bilan shuncha qo'ldan qutlaymiz. Bu kishi umrida kelgan bo'ladigan deb ko'yib tanıymiz biz. Men qo'shilaman. Sizga uzun umr, oltin to'ylaringizni birga boshlashingizni tilaymiz. Xudo sog'lig'lar, sog'lik, yeganingizni hurmat etib, birga bo'lib, turib, eng ezgu tilaklar bugun aytilgan har bir tilakni qabul bo'lishini tilaymiz. Amin. Bugun kuni bo'yi siyladim endi, yana baxtli bo'lasiz. Kuni bo'yi siyladik da endi no'shaqqan kishi bunda biror o'yin o'ynarlar deydi, biror büyük Ayda biror o'yin o'ynaymiz, ishimiz. Ayda qaysi? Ayda bir büyük ko'rsataman mana. Barli büyüklari Islomovlar oilasiga alqishlar aylangan. Ro'zal Hiriya, raqib edingiz. Büyükiye. Hop. Büyükiye yo'q. Birgalab alqishlab olamiz. Hop. Молодец, красавец, Рузель, yine de uzun süre bir tabaklar olabilse, bir şey olur. Hürmetli singlim, kuyov, to'yingiz bilan qutlayman, chin ko'ngildan. Желаем счастья, здоровья, самое главное, негиз bilan tegizma, bitini qizilga keltirmagan, самое главное. So'zim shu. На русском языке еще перевод. Любви, детишек побольше, оставайтесь такими же молодыми, красивыми. Я люблю тебя, Лиличка. Спасибо. Abarıcım, Burak'ka. Ömür bo'ylab boraman degan joyimiz. Aylangiz. Rahmat qo'ymaymiz do'stlar.
Ақылы да болды, ақпақылық та қылды, барысы да болды енді. Ақылы да болды, ақпақылық та қылды, барысы да болды енді. Болды шатлықлары, ауыр уақытлары, болды да болды енді. Болды шатлықлары, ауыр уақытлары, болды да болды енді. Шотлық тойғыларда, өзімдіке барда, өзімнің юлда бара. Шотлық тойғыларда, өзімдіке барда, өзімнің юлда бара. Әлі кім түгелмес, әмі кім түгелмес, әлі кім болған арда. Әлі кім түгелмес, әмі кім түгелмес, әлі кім болған арда. Өмір ойлап барам, барсын ойлап барам, ойлар бітмәлі түгел. Өмір ойлап барам, барсын ойлап барам, ойлар бітмәлі түгел. Із қалдырып кетсең, бұл дүнияға келсең, өмір жетмәлі түгел. Із қалдырып кетсең, бұл дүнияға келсең, өмір жетмәлі түгел. Өмір жетмәлі түгел. Өмір жетмәлі Мен өзім лично көптен білсем, енді біз Ринат Назар бірінші генә білмеймін енді хайран біз Күршкайында болды Қазанда тұрғанда шылай бет. Махаббат күшті болғандар көресің, шылай. Шоңа көре енді көп мәдір уақыт ұшырашып ергеш, мына қазір шушындай мотор мәжілісте отырабыз, барыбыз да ең яқын кішілер. Шына тұрып енді бик еш ұшырашып болмай көп туғандар білән шушындай мәжілістер бізді бірләштіре, нешіктер ұшыраштыра. Енді біз ешлерге рахмат етеміз, әтенерге рахмат етеміз, әрбір онда келген қонақтарға хұрмет етіп, ешлерінен тәбриклегеніңіз үшін біз енді шулай рахметтіміз әрбіріңізге. Һәм ешлерге біз бақыт тілейміз. Мына біз мына шуны еске түсіп кетті әлемінім. Біздің өзіміздің тоже той августта болды. Мына биыл 5 жыл тұрдық. Бүгін алғышлап алсақ бола, мына Фирди апа һәм Рүзәлнең бірге 11 ел тұруларына бүгін 11 ел. Бүгін біздің той күні. Алғышлар мына Рүзәлнең. Сіздерге генә биікмәдік біз, аларына шулай алғышлар. Әйе, мына 11 ел. Білесізме, ешлерге нәрсе тілесем келе. Ешлерге ұзын ғұмырлар. Мына шулай 10 ел ұзға шала берса тойлардан соң ұшырашып, бірге мына шай жиылышып, бәйрәм етірге ясы. Алла берса. Чөнки ол бәйрәмнәрне тоже хәзер үткәрә башладылар. Зур иттереп рестораннарда шақыралар, шулай алып барышлар, шулай утыралар. Без инде 10 ел бергә дип, кунаклар, туганнар җыела, искә төшереп утыралар 10 ел нәрсәлек булганны туйга. Видеоларны күрсәтәләр туйда барганда, әйме. Менә шу видеоларны карарга ясып. Һәм кемнәр килер икән котларга? Без барыбыз да киләбез, әлбәттә. Но бар безнең бер путевка. Шушы путевканы мин хәзер алып чыгасым килә. Шушы путевканы без хәзер тиз арада гына уйнатып алабыз. Беләсезме? Но уйнатып торганчы мин була эшлим. Розалия хәзер менә шушы башка баса әле, менә ишек тренеры. Мин бу башка басам. Беләсезме нәрсә бу? Менә бу бутылканы әйдәгез бу рәт генә уйный, бу рәт генә. Бирәбез шул кунакка. Кем? Менә бу бутылканы тоткан кунак яшьләрне котларга килә 10 ел узганнан соң бу бутылканы 10 ел саклап тота өйдә. Килештекме? Кемдә кем беренче булып кулын күтәрә? Әти күтәрде. Ну что ж, достар. Алгышлар! Ваши аплодисменты. Ровно через 10 лет. Нет, теперь. Әтисенә бирде инде дип
Әйдә күрмәгез, бunda видео төшерде барсында. Әйді бір ешет әсебеді бөлеглерді туғанларға бере бітірдік. Но, апа жаным, мен міне нақ шушы сөзігізні әйттірсіз деп ойлап сіздің ішінде бір бөлек алып келдім. Специально сіздің үшін, жоқ енді бұлай болғаш бермеші болмай ба. Сладкая парочка, яшьлердің фотосы түсірілген бутылка. Бұл бутылка білен. Бұл бутылка білен сіз яшьлердің бәбилері туғаш, бәби ашына келесіз. Келесек ме? Договорились. Видео түсірі барысында яздырып барабыз, һәм сезге біз тапшырабыз. Күчлі алқышлар астындағы. Но, мұнда бастық, енді мен қарар үшін генә бастырған мұнда кім бірінші қолын көтерер екен дейік. Но, біз мұнда қол көтеріп тұрмайбыз. Мен қатырлейм, бар біздің мұнда қонақлар, бик көп араларына яқын етіп келген қонақлар. 1000 километр, сіз келдіңіз бе? 1000 километр. Кто дальше? Нету, да? Бізде бір яшик бар әлі башылға. Бидәрис, бізде ең ұлы, міне бұретті отырушы, кім екен? Ең ұлы. Қариғалі? Әмин апа, конечно, Әмин апа. Әмин апаға береміз бәлі. Нешік деп ойлайсыз, береміз мұ соң? Береміз, конечно, Әмин апа, береміз. но только әгер де міне үйге қайтқаш сұраса бірсі, тігі әйбірігізді билігіз әлі мына шушыға тігі. Туйда, бересі түгіл Әмин апа, келістік мен? Күшті алғышлар арасында Әмин апа, бұл сізге тапшырыла. Алғышлар? Но, апазам, есіміргі нешек әлім? Рейс апам, біз сізді бөлексіз қайтала алмайбыз, бірнешекті неше километрлар ұзып, міне мұнда ресторан кішілер жоқ, көрмейлер ма? Күшті алғышлар арасында, Рейс апам, біз сізге мына шушыны бөлек етеміз. Ярай ма? Подальше көріне аплодисменты. Рахмет. Мына шу бөлеклерді тұтып сіз яшьлерді құтларға келігіз, обязательно. Но құтлауларымызды шулай оқылып дәуам етіп, яшьлерге бәхет, ұзын ғұмыр тілеп, Розалияда бір-екі сөз айтар дейін. Bu videomizga so'z bersa, сөйлей. Yarar yoshlar, siz uchun ko'ngildan shu motor to'yingiz bilan qutlisi keldi. Isanlik, sog'lik, uzun umr. Shular birga motor etib yashaysiz sizga. Birga bo'ling'iz, motor turig'iz, yaratishib yashaysiz. Ham sizga bizning kelasi yil duet yashligim mushaqlari. Яш шақтайында барымызда шақларға ойнадыға емес, соғыларын ашып, мына шушы жырны шулайға тиятып берген ем. Яшлік мұшақлары біздің ауылар бар ашықларды қайтып берейбіз. Шушы ауылардың сағынып енді жыр yazып, әзір башқарамыз. Яшлік мұшақлары, достар, әйләгіз, бағаларымызды көтеріп қоямыз. Барлығы алғышлар астында, күшлі алғышлар астында, достар. Қабыл етіп алыңыз, яшлер! Şeşeklerini birleştirip, güzel yaşı gürülep yaşı, benim oğlaşlarım. Yar boyuna suzulup yatırıp, düşeririm sularım. Şişmelerimin salınam, yaşlı kızlarım salınam. Salınam oğuldaşlarım, yaşlı uşaklarım. Yar boyuna suzulup yatırıp, düşeririm sularım. Şişmelerimin salınam, yaşlı kızlarım salınam. Salınam oğuldaşlarım, yaşlı uşaklarım. Eş! Hop! Hop! Mene bir! İsminiz nişek? Sirinesiz, iptaş kızı bulasız, bey. Mene Sirine kiyevge шығасың, не бұлай болғаш? Әдегіз карточкаға түшәбіз, Лилия менен бірге басып. Ринатны шақырабыз биреге. Подвязканы салдырабыз. Ринат, білесіңі подвязканы нешік салдыралар? Білмейсің ме? Зубами, обычно. Но сеңа сделаем скидку. Давай, снимаем подвязканы салдырабыз. Біреу бұлды көрмейе ме? Әйе, точно. Все, подвязка. Правильно, біздің жігіттер қоя. Біреу, екеу, үшеу, дүртеу.
Qoya, tağın jigitler bulurga tiyiş. Münir Şagay'dan yine nesin kelmeyim elle. Ayy, dürüs. Unutuşu iletme. Şagabı jigitler, eydegiz. Jigitlerden kubiyken bizden. Wow. Bastım. Rinat sen hazır mı? Eyde, şulay yok. İşte hali sonuyumuzda 2 der gıtasını. Bir deme ansı senin iş. Davay. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ana şulay yok. İşik sikreler kurasın mı? Aşağılar ilendirge. 1, 2, 3. İlenme tırgısalı deyin adını. Haydi, не мучай. 1, 2, 3. Hop! Yaktırdı. Gördün mü Sinan işik sikre? İşin içinde tuttum peşinden. İsminiz nişik? 80 жылда 5 марта радио кием, бұл нәхәлік Аллаға шүкір радио боламын. Радик, 82 yılғы туған. Әйдә менә басып карточкага чигәле. Һәм букет тоткан кызда Лилиядә бирегә чыгып, дүртәүләшеп аннарысын басып тагын чәбез, яме. Әйдә менә бергәләшеп, дүртәүләшеп. Пусть этот яркий свет вам светит в жизни до конца, чтобы бесконечно много лет сплетались два кольца. Әйдә гүзәл яшьләр. Менә әтиәниләрегез гомере буйлары сезне гаилә җылылыкларын саклап алып барганнар. Һәм хәзер шул җылыны сезгә бирәләр. Сез дә шулай ук гаилә учагын шулай ук саклап, яклап, бергәләшеп, кулга-кул тотынышып, бергә йөрегез, матур итеп яшәгез. Әйдә гүзәл кадерле әтиәниләр, шәмнәребезне кабызып, гаилә җылыгызны балаларыгызга күчерик әле. Бергә, әйе, бергә, әтиәниләр бергә тотып, гаилә ушакларын яшьләренә бирәләр. Аларның да гаилә ушаклары шулай җылытып, янып, гөрләп торсын мәхәббәт ушаклары. Әйдәгез алкышлап алыйк әле яшьләргә. Шундый матур мизгел. Бәхетле булсыннар. Һәм нәрсә дип кычкырабыз? Әйше! 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 Ура! Молодцы! Рәхмәтегез әтиәниләр шәмнәрегезнең içində sizniki yanıb otursun. Sizə bir матур итеп Маршалов, свадебный торт в студию! Приглашаем самую красивую, самую счастливую пару. Там біздің приборларшыға қазір. 4 прибор. Бүгінгі күнге қадар әтиенлер сізді қадыр өтірген қазір сіз шошы торттың ең балы өлішлерін әтиенлерге рахмат айтып Siz tortlarını bulganisiz. Әтиәниләргә иң беренче biz birinchi кисәкләрне әтиәниләргә тапшырабыз. Иң беренче сорыйм әле. Лилия, менә син хәзер Ринатның әнисе Ләрәпаны кем дип дәшәсең? Әмин. Алкышлар. Ринат, Лилияның әнисен син ничек дип дәшәсең Рушания апайны? Алкышлар дуслар. Әзерме безнең кисәкләр? 4 кисәк кирәк безгә әйе. Әйе, менә хәзер лапаточка белән алабыз. Фәрикә менә әзер, кызлар тотып тора. Беренче кисәк әзер. Бер бушага күрмәгез. Икенче кисәк әзер. Икенче кисәк, өченче кисәк китте. Dördüncü kizekte hazır bula, hazır olabilirse Liliyatı. Hazır indi bu iki kizekte Liliyasını kimden tapşırasın? Yana.
Әйдә тапшыр. Син Ринат кемгә тапшырасың? Итек алганда барыбыз алкышлыйбыз, дуслар. Кызыйбыз кушылып. Кайсы җырны исемегез ничек тагын бер? Динара, чё споем? Татарча, марушамы? Хорошо, татарча, значит. Тиз җырмы, әкрен җырмы? Хорошо, средний. Бәхеттә шатлыкта поем? Поем. Бәхеттә шатлыкта, исәнлектә, саулыкта, үтсен гомер юлларыбыз тазалыкта байлыкта. Алгышларны рәхмәт. Билетыгызны алдык. Һәм инде спасибо вам за вокал. Получите приз вокал. Чәй эчәргә. Рәхмәт. Икенче сон. Чыгыгыз. Ана безнең Радик. Тотып чыгара шушы билетны безнең янга. Олмала кайтып, менә хәзер аласыз да иртәгә итеп бирәсез. Егетләр әйдәгез, шалтыратып сөйнеш алырсыз. Синең билетыңа машина чыкканы дип, зирә кайтып киттең дип. Акча санады бер шатыр алып кулга калькулятор. Менә бит калькулятор сезгә бүләккә Розалия тапшыра. Билетларыгызны үзегезгә калдырыгыз, һәм без 3нче сандагы билетны чакырып алабыз. Так, формат 3. Вот. Совсем не нужен ей водитель. Ключом ее вы заводите. Колесики начнут крутиться. Поставьте, и она помчится. Автомобиль, менәбит. Сезгә ләккән икән автомобиль, теге егеткә түгел. Автомобиль зур көпчәкле, нинди мотор, зәңгәр көпчәкле, име. Алгышлар сезгә. Җиңүчеләребезгә. Һәм 4нче сон кайсы бездә? 4. Опа, жанам, на случаи на разные, вам салфетки влажные, аплодисменты. Конечно, хорошо шарабы, варайма, все есть. Вот, я самый диган еще, хорошие. Но, һәм безнең чиратта 5нче билет. 5. Сез анда печатать итеп утырасыз, имя писмакта билет барны. Әйдәгез, менә беләсезме? Монда нәрсә дигән? Чтобы выглядеть на 5, надо рано утром встать. Супер-пупер тренажером прыгнуть 200 раз подряд. Скакалка. Әгәр дә инде мәктәптә сикергә туры килмәгән булса, шушы скакалкаларны тотып, хәзер сикереп күрсәтегез. Алкышлар астына просим. Аплодисменты. 200 раз подряд. 200 тапкыр. Без саныйбыз. 1, 2, 3. Молодцы, чуть еще китаязыгыз бидеймен. Алгышлар сезгә. Бу бүләкләргә шул гына кем менә шунакыр сикерәгән әмә сикерә белмәгән булса, алып калар идек. 6нчы сан безнең булды, булмады. 6нчы сан кайсы бездә? Синең җаным шыкмында. Белемегезне арттырыгыз, фонарь белән укыгыз, фонарик студио. Прекрасный менә бит истәлекле. Лилия абый белән Ринат абый менә кайтканда кич белән фонарикны яндырып каршы аласың. Кайттыгызмы ни дип, алкышлар сиңа рәхмәт бик зур. 8нче сан астындагы билетны калганчы 7нче санны чакырып калабыз. 7. У кого? Сиңа җаным хәзер. Бу билетны ана куябыз да. Башыгызга килсә яхшы. Уй, син аны блокнотка язып куй. Блокнот. Менә бит. Рәхмәт бик зур. Һәм безнең 8 бармы? Егетләр чыгыгыз. Выньте деньги из чулка, положите в шкатулку. Шкатулку в студию. Рахмат, менә бит. На 8 марта уже есть подарок. Кому можно подарить? И 9 билет. 9. Бармы? Нету. Есть. Хорошо. Будущей своей малышке подарите эту книжку. Детскую книжку в студию. Отлично, великолепно. Там 10-нчы сан. Егетебез, менә бит исемегез. Илнар, фундамент салсаң йортка кирәк була. Нәрсә? Рулетка. Рулетка гына бакыр. Бер капча цемент алып килеп тормадыңмы инде?
Апайдарға жиденен болар дейіп. Алғышлар Ринарға. 11-11. Есть, Радик. Радик. Вам отверточка попалась. Досталось, так у нас и полагалось. Отвертку в студию. Мы вас поздравляем. Будешь теперь крутить, вертеть, крутиться и вертеться. Хорошо. Уникинші сан. Пайсыбызда. Шабыз бөлек артынан. Прямо из универмага. Туалетная бумага. Челнинская. Отличная. Рахмат Бекзор. Мына бет, шулай тұрып біздің 13-ші санға да келіп жеттік. 13. 13. Болса ортық жерігіз, қойшы білем кейсігіз. Или же прическалар бірәрсіне ясағыз, или же квартирный салон ашығыз. Қойшы студио. Рахмат. Там 14. 14. Чтоб не кушать вам в столовой, получите половник фантовый или лист лавровый. Аплодисменты. Рахмат. Kızlar, bizning hali biletlar var. 15-chi son. Aytaylik, mana koробка yonuna kelib qaraylar, narsalar qolgan ekan o'zingizda. Так. Bizning bunda qolgan прекрасный подарок. Yo'q endi sibirga tugul, ishga qolay aytasiz. Пылесос. Пылесос. Аплодисменты в нашей урне, аплодисменты, кishli alqishlar aslida biz sizga topshiramiz pылесос. Hali bu oltin bo'lak tugul. Bizning hali bo'laklar bunda bor. Вот. И в подарок вам мы дарим кому-кому он билет не копейку, а настоящую линейку. Вы білесің линейка не формада такая плинтустар қоялар бедеймі. Похоже, шоң шыған. Но поздравляем. Алқыштар, істерлікке білек. Девам етеміз. 17-ші сан шыға тұрабыз, достар, бүлек артынан. Біздің әлі бар бүлеклер. Ну, Аяз, сен оқисың ма бір арқая? Бітірдің ма? Бұл дәфтер сынау қалған. Но бәрібір осыңа керек шығар. Бір нәрсе жазып ойнарсың. Алқышлар астында Аязға біз бөлек етеміз дәфтер. 19 билет. 19 билет. Ананас, вот. Если ты вот эту вещь отточишь, то нарисуешь все, что хочешь. Прекрасные карандаши. Набор у нас дети есть? Будут. Уникеше, мынамда уники деген 12 штук карандаш, алқыштар сеңа бөлектер. Топлатып, балаларға бөлек. Әзір қойық әлі 19-ші сан. Ну, икісі де сізде болған шығатырыңыз, абар жаным. Вот. Выглядите вы прекрасно. И одежда, и прическа, и в награду не напрасно. Пал вам выигрыш. Расческа. Bu, конечно, benim kostyumga to'g'ri kelaygan, но men sizga bo'lak etaman. Alqishlar. Ikkinchisi Renat bilan Liliyaga beramiz. Hamda ularni tanlab o'zamiz. Ularning rahmat so'zlarini aytganlarga, kelgan so'g'onlarga, do'stlarga rahmat aytamiz gençler. Yani qadrli kelgan qonaqlar, tuğanlar, Sekte bulayında her doğanlaşsa, biz barımızga da büyük zor rahmet bildiremiz. Bizning şulay zorlab kelganligiz uchun shunday jilli, mattur tilaklaringiz, büyük de şadlar, büyük zor rahmet alar uchun bütün sizning aytgan tilaklaringiz amin qabul bo'lsin edi. Büyük rahmet sizga. Mine şöyle yapınca tutasım geldi. Etnelerge, enilerge bir zor rahmet. Şöyle motoruna nişek yaşadılar. Biz alarga qarab ürünler alıp durayıq. Alarga sağlık, selametlik. Şöyle boğuşqan için bizge akıl verip, eybet güne üstürgen için. Şu dağlarını yasağa boğuşqan için bir zor rahmet.
көңілі әйдегі зұлта барымызда тұрып басып, рүмқыларымызды, бақаларымызды тұтып, яшьләр хөрмәтенә белеп тәрбия самайдаларга озын гомерләр, бәхетле тормышлар, күп кенә балалар алып кайтып, бергә тату, дус яшәргә язсын дигән теләкләрдән алабыз. Без дуслар инде әкрен-әкрен сезнең белән саубуллашабыз, саубуллашуыбыздан әле безнең җырлар яңгырар һәм біз бағаларымызды көтереміз. Саубуллыгыз апайыннар, әттиәле туғаннар, алда күтсін очрашулар, бергә җырлаган җырлар. Саубуллыгыз апайыннар, әттиәле туғаннар, алда күтсін очрашулар, бергә җырлаган җырлар.
аяз болсын, келесі күндеріңіз, салқындарда